Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada pelanggan yang setia, kami minta maaf atas semua kesalahan kami yang selama ini mungkin kurang memuaskan diri Anda. Ya, buat sementara kita akan istirahat demi untuk menunaikan ibadah puasa. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 Will I slowly lose my mind?
Pak tak eh. Dia umur dah bukan lagi. Takut aja dong. Tapos na dito po na. Abang po. Oh ye, why?
Kami yang buang ini ya, jadi berdua. Ya, dia berdua, no, dia berdua. Ayoแบบนี้นะเฮ้ยกล้าแล้วว่าลม Ada pinang. Right. Đúng không? Ngay chỗ đi á. Không đấy. Cái gì? Ngay chỗ đi không? Vừa ra đâu ạ? Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Good morning, sun. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, yahoo.